hang adi nejani beli megende hidung kasmara hinayang tresnan beline kapining adi bungan kenal beline mekelugati ngantos sang surat adine napi ke adi sampun ngelah demenan buku cicing ngantos sang segan melengok beli di pedeman suwe sampun beli mengantosan balesan surat adine kadirase kambang kena beline buka megantung tanpa cantel Hatin beline luah ademuan adine di jantung beline itu masih ada adi yening adi tu sing percaya belah subuh tangka beline suwe sampun mengantosan balesan surat adine kadirase kambang kena beline buka megantung tanpa cantel Hatin beline luah ademuan adine di jantung beline itu masih ada adi yening adi tu sing percaya belah subuh tangka beline suwe sampun beli mengantosan balesan surat adine kadirase kambang kena beline buka megantung tanpa cantel